Izoberi abanyishenjero batandika kutera ebirahiro ahashayibiriza akasheshe kandi ubu abantu baza kurahira intebe kanisa zaziri z'amani aho abantu batamburira aha red carpet kandi amazina gabagari y'abwamani hotiriho no kushemererwa okwaba kuri ahiguru. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Bamwe ombakuru abatera ibirahiro by'aberi izuba haba harimo Nganzihanga Robina Nabanja, Vice President Major Jessica Alupo, First Deputy Prime Minister Aritwara Kadaga, Minister Chris Bariomunsi, Speaker Anita Annette Among ahamwe n'abandi binji. I, Alupo Jessica Rose Epel, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Nabanyuma abakubaheza kutera birahiro bagamho n'abanyamakuru kandi aba bari mu omuhezi wa President Jessica Alupo, Nganzihanga Robina Nabanja hamwe na Minister Chris Bariomunsi baraganisa ko nibaza kwatanisa na mukuru w'ihanga ukureba ngo barwanisa buri bwenguzi hamwe na no gukorera abanya-Uganda ebintu byentunguka. Top on my agenda is service delivery, especially on health and education to the people. But most importantly also is the fight against poverty, financial inclusion, full monetization of the economy, strengthening Emyoga and PDM programs. When Parliament yikumi na ibiri history ya Uganda, special, historic. Njire chankwanzi nareba composition ya bamembaba. Harmaba abemyaka 25. Nabonye matwagambaho na bamwe ombanyishenjero nabo abandi abarahizibwe rizoba kandi bagira ngo behire yo gukorera abantu okureba ngo bashyikiriza ebyetago omwihanga. Nyenda kubasima mwebare munonga mwebare kunkunda mukanterera karuru kingi munonga mukantamu obwesije kubajwekero mu parliament. Nyenda kubaraganisa ngu itwe timu narongo tukatandika ntukora bice konka bikurebuka omuri ebyo tukatwine project y'amashanyarazi eitwatandikireho. Nyenda kubaraganisa ngu omwirima gwa kutaka hwire mu district ya Rubirizi kanarongo tindije kumura. Kandi nyenda kubaraganisa ngo tuje kwataganisa abo kuba twine issues nyingi. Nimangu twine issue y'amajani, twine issue y'enguto, twine mu issue z'amashomero, amarwaro, ebyo byona tuje kubikwataro ntureka ngo twazo mu government no ministries twihaye ibintu. Nyenda kusima abantu bachibale, nyenda kusima government ya NRM eremberwa West General Yoweri Kaguta Museveni ebasize kuteka embera iyo kugira ngo tukore ibintu bitu mu businge. Kandi nyenda kusima family yanje n'abanywani banje aba basize kwemeraho nanye basa kugira ngo twatambura urugendo. Abarukiga mbatira ha mutima ekikuru no kureba ngu abantu beitu twabakunga twazo mu kintu cyentunguka obusinge tubwine ebiri tubasisa kuzo mu ntunguka byo nabiro kandi nebitakagiro nibiza kubaho nkengudo hamwe nebindi. Bo abandi bagira ngo bija kufayo okureba ngo bashakira abantu babo na mnonga abari aha buciko obwa parliament eriyo neza okutandika. Twaza kutandika ahakora abantu bitu nimba subiza obwesijyo bumwampire niza kurebuka ngo nabakora kuko nabaraganisi
abantu banje mugume hati kisanja kitu cyatandikaje erizoba omubutongore nkanye nkabakashaba nasima ruhanga munonga habwecho kandi nabasima entanda eyuwagambe yinyinire abanyambarara City North nyomwe abazyo presidenti aronchingire kisanja no slip amakuru gecho ngutaruho kubyama oturotwe myaka 20 tuhuyireho. Okurahira kw'abanyeshengero ni kwijagumiza mu mpaka ebiro 15 ahara katano orisabiteji. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa tayaru.